درود بیننده‌های عزیز و ارجمند، این شام در برنامه توضیح ما از یک مسئله روزمره صحبت خواهیم کرد. چنانچه می‌دانیم طی روزهای اخیر در سراسر کشور نارسایی نیروی برق احساس می شود و این شام سریعا همین موضوع ما یک صحبتی داریم با معاون سرمهندس نیروگاه نورک انور کرام‌الدینوف. خوش آمدید. خب می‌خواستیم بفهمیم که اصولاً سبب‌های اصلی و اصولی نارسایی نیروی برق به چی وابستگی دارد اصلا؟ نارسایی نیروی برق در جمهوری وابستگی دارد از مقدار ریزش آب در دایره بخش. خودی نیروگاه نورک که در دایره بخش ساخته و استفاده داده شده است، از مقدار ریزش آب به این آبانبار نیروگاه نورک وابستگی دارد. این سال مخصوصا در فصل تیر ماه از 6 اکتبر سال جاری سر کرده ریزش آب به آبانبار نیروگاه نورک نسبت سال گذشته کم گردید. با حساب میانه واردات آب به آبانبار نیروگاه نورک در ماه اکتبر نوامبر سال جاری 279 متر کوبی در ثانیه را تشکیل داده، در سال جاری باشد این مقدار 357 متر کوبی در ثانیه بود که 78 متر کوبی در ثانیه در ماه اکتبر نوامبر این سال نسبت سال گذشته آب کم وارد گشت. از مقدار آبی کم وارد گشته که حجم آن 411 میلیون متر کوبی را تشکیل می‌دهد، نیروگاه می‌توانست زیاده از 253 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نماید. اصلا از چی وابستگی دارد؟ من همین کم شدن خوب واردات آب به آبانبار اصولا از چی وابستگی دارد؟ از اقلیم، از طبیعت است؟ مثلا سرد آمدن فصل است یا اینکه برعکس مثلا آبشوی یخها کمن در سرگاه، در سرچشمه های بزرگ، در کوه های بزرگ؟ این چی است اصلا؟ نسبت سال گذشته کم وارد گردیدن آب به آبانبار نیروگاه نورک از یک قطار عامل ها وابستگی دارد، از جمله تغییریابی اقلیم، کمبارشی وابستگی دارد. اگر قیاس کنیم مثلا با سالهای گذشته چی مقدار کم شده است؟ این خیلی رقم نظر رس است که مثلا فرضاً در قیاس با 5 سال پیش و 10 سال پیش مسلم است که البته در یک روند طولانی این رقم ها البته برچیده می شدند و نظارت ها برده می شد. خیلی کم هستند. در ساعت 7 یکم دکبر سال 2025 واردات آب به آبانبار نیروگاه 213 متر کوبی در ثانیه را تشکیل داد که نسبت 10 سال آخر این مراتبه اول است. این زمان نیروی برقی که در نیروگاه آبی نورک تولید می‌شود زیاده از 50% تولید نیروی برق جمهوری را تشکیل می‌دهد. این زمان تمام اگریگات های نیروگاه برقی آبی نورک فعالند. در نیروگاه نورک 9 اگریگات وصل شدند. این زمان در اساس لایحه تجدید یک اگریگات در تجدید قرار دارد. 8 اگریگات نیروگاه نورک آماده است که برای تولید نیروی برق در جمهوری خدمت کنند. یکمین اگریگات نیروگاه نورک سال 1972 مورد استفاده بری قرار گرفت. اگریگات نهمین سال 1979 به استفاده داده شد. سال 2019 با اشتراک به‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تجدید تجهیزات اساسی و یارسان نیروگاه نورک آغاز گردید. این زمان 2 اگریگات نیروگاه نورک، اگریگات یکم و اگریگات چهارم بعد تجدید و ازامسازی مورد استفاده بری قرار دارد. توانایی خود اگریگات ها 335 مگاوات بوده، بعد تجدید با 12% زیاد شده توانایی با 375 مگاوات میرسد. اگریگات سوم باشد بعد تجدید و ازامسازی این زمان مورد آزمایشی قرار دارد. ببینید که تا جایی با ما و شما معلوم است نیروگاه نورک اقتدار تأمین کردن اهالی جمهوری را با برق دارد. درست است؟ در صورتی که البته آبانبار نورک مالامال آب باشد و یعنی شرایط کارکرد نیروی برق فراوان باشد. این زمان 8 اگریگات نیروگاه نورک مورد استفاده بری قرار دارد.
яъне ки нерӯгоҳи норак имконият дорад ки мардуми кишварро ба пуррагӣ бо нерӯи барқ таъмин кунад. бинобар кам ворид гаштани об ба обанбори нерӯгоҳ ин имконият намедиҳад ки агрегатҳои нерӯгоҳи норак ба пуррагӣ кор кунанд. ҳоло бинандагони азиз шояд фикр кунанд ки ҳангоми ҳамаи агрегатҳои нерӯгоҳ имконият дорад ки бо нерӯи барқ аҳолиро таъмин кунад, пас чаро кор намекунад? ҳангоми ба пуррагӣ дар давоми 24 саат кор кардани худи агрегатҳои нерӯгоҳ ин имкон намедиҳад ки он обе ки дар нерӯгоҳи норак захира шудааст то мавсими сербориш, яъне ки то мавсиме ки воридоти об зиёд мешавад, то моҳи март апрел басанда бошад. ҳангоми ба пуррагӣ кор кардани агрегатҳои нерӯгоҳ мумкин аст ки дар фасли зимистон дар моҳҳои феврал норасоии нерӯи барқ аз инам зиёдтар гардад. яъне мо шумо ба он хулосае омадаем ки як нав то сардиҳое ки хеле комил мешаванд, масалан дар моҳҳои январу феврал мо обро андаке бояд захира кунем ва дар он маврид аҳолиро бо барқ таъмин кунем ки хеле ба қавле ки масалан сардиҳои зимистонанд. дуруст аст? Дуруст аст, бале. воридоте ки об айни замон ба обанбори нерӯгоҳи норак ворид гашта истодааст, ин миқдори 213 метри кубӣ дар сонияро ташкил медиҳад. дар нерӯгоҳи норак дар шабонарӯзи гузашта зиёда аз 21 миллион киловатт-соат нерӯи барқ тавлид ёфт, ки барои тавлиди ин миқдори нерӯи барқ дар ҳар як сония 400 метри кубӣ сарфи об лозим аст. воридоти об бошад 213 метри кубӣ дар сонияро ташкил медиҳад, яъне ки 200 метри кубие ки зиёдатӣ сарфи об ба воситаи турбина шудааст, ин аз оби захираи оби обанбор мебошад. бубинед ки дар ҳамон мавридҳои комиле ки нерӯгоҳ бо иқтидори пуррааш кор мекунад, чӣ миқдор барқ истеҳсол мешавад ва ҳамин 9 агрегат яъне пурра кор мекунад, яъне ҳамаи он нақшае ки барои истеҳсоли нерӯи барқ тарҳрезӣ шудааст, он албатта амалӣ мешавад. мавриди зикр аст ки дар фасли тобистон ҳангоми ҳавои гарм оби воридоти об ба обанбори нерӯгоҳ зиёда аз 2000 то 3000 метри кубӣ дар сония мебошад. дар мавсими тирамоҳ ва зимистон бошад, ин миқдор аз 400 метри кубӣ сония то 150 метри кубӣ сонияро пас мефарояд ва миқдори зиёдтие ки барои тавлиди нерӯи барқ лозим мебошад, мо аз он обе ки дар фасли тобистон захира кардем, дар мавсими тирамоҳ ва зимистон аз он об мо истифода мебарем. бубинед ки шумо дар ин маврид таҷрибаҳои хеле зиёд доред, албатта солиёни дуроз фаъолият кардаед. хуб медонед ки масалан дар кадом вақт мана камшавӣ воридшавии об ба обанбори норак эҳсос мешавад. хуб ана дар ҳамин маврид чораҳо андешида мешаванд. шумо бо олимону донишмандон, албатта бо онҳое ки ба масалан фаъолияти пиряхҳо, масалан ба будубоши пиряхҳо сару кор доранд, ба дарёҳое ки масалан резишашон ба обанбори норак сару кор доранд, бо олимону таҳқиқгароне ки масалан албатта дар ҳамкории зич ҳастед ва албатта ина хулосагирӣ мекунед. дуруст қайд кардем. асоси оби ба обанбори нерӯгоҳи норак ворид мегашта 80%аш аз пиряхҳо вобастагӣ дорад, 20% дигараш аз чашмаҳо. ҳангоми номусоидии боду ҳаво, хунукшавӣ дар минтақаҳое ки пиряхҳо ҷойгиранд, камшавии об ба обанбори нерӯгоҳ сар мешавад. асос камшавии воридоти об ба обанбори нерӯгоҳ дар мавсими тирамоҳ ва зимистон мегардад, яъне ки аз моҳҳои октябр сар карда воридоти об нисбати воридоти об дар фаслҳои тобистон кам мегардад. яъне ки дар қиёс ба соли қаблӣ аллакай ин чиз эҳсос мешавад. бале, чӣ гуна ки дар боло зикр кардем, камшавии воридоти об имсол нисбати соли гузашта
кам ворид гашт. яъне ки аз 6 октябри соли ҷорӣ сар карда миқдори оби воридотӣ ба обанбори нерӯҳо кам гашт. дар моҳҳои октябри ноябри соли ҷорӣ нисбати моҳҳои октябри ноябри соли гузашта нисбатан кам ворид гашт. аслан обанбори норак бештар аз ҳама дар фасли тобистон пур мешавад, дуруст аст? Чун пиряхҳо ба обшавӣ сар мекунанд, масалан чашмасорон хело фаровон мешаванд. албатта дар ин маврид бояд ки масалан обанбор захираи оби комилро кунад, дуруст аст? дуруст аст. аз моҳи апрел сар карда воридоти об ба обанбори нерӯгоҳи норак зиёд гардида, аз ҳамин моҳ сар карда то охирҳои моҳи август сентябр дар он сатҳи максималие ки лозим аст оби обанбори нерӯгоҳ пур карда мешавад. дар ҳамин таҷрибаи кории шумо ҳамин гуна хушксолӣ ва ҳамин гуна норасоӣ ягон маротиби дигар дида шуда буд ё не? аз рӯи мушоҳидаҳои солҳои пеш чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, имсол ки аз омилҳои тағйирёбии иқлим, камборишҳо, ин мавриди дар 10 соли охир ин якум маротиба ҳаст ки воридоти об ба обанбори нерӯгоҳ нисбатан кам мебошад. дуруст аст. бубинед ки моҳ аллакай декабр аст, ҳамагӣ як маротиб борон боридааст, ҳанӯз барф наборидааст. аслан захираҳо аз ҳамин маврид шурӯъ мешаванд ки албатта дар саргаҳи кӯҳҳои барфалакпечида албатта бояд барфҳо хеле тӯлониву комил бошанд ки баъдан дар тобистон ин барфҳо об шаванд. хуб, фикр мекунем ки ин ҳама чораҳои муваққатӣ ҳастанд. албатта ин мушкилоти муваққатӣ ҳаст ва инҳо албатта дар зуди дар зуд рафт мешаванд ва албатта аҳолӣ бо барқ таъмин мешавад пурра. бале, ин норасоии нерӯи барқ муваққатӣ буда кормандони масъули соҳа кӯшиш ба он доранд ки масъалаи мазкурро бартараф намуда ба мардуми кишвар нерӯи барқ таъмин карда шавад. бисёр хуб, саломат бошед. ташаккур мекунем аз шумо барои як суҳбататон. ва дӯстони арҷманд, чӣ гунае ки дар боло гуфтем, таи чанд рӯзи охир дар кишвари азизамон норасоии барқ эҳсос мешавад, аммо албатта ҳамаи ин мушкилоти бартарафшавандаанд. давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рафъи ин камбудӣ ки усулан аз омилҳои табиӣ мебошанд, ҳама чораҳоро андешида истоданд ва бовар кунед ки ин ҳама як рӯзҳои андаке муваққатӣ ҳастанд ва зуди дар зуд хоҳанд бартараф шуд. ин мушкилоти рафъшаванда аст ва дар рӯзҳои наздик мардуми кишвар албатта бо барқ таъмин хоҳанд шуд. ва дӯстони азиз, як суҳбате доштем бо муовини сармуҳандиси нерӯгоҳи норак Анвар Киломиддинов ки барои як суҳбаташон аз он кас изҳори сипос. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.